Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Buino Dilan, eni Gongore. Est-ce qu'il y a eu publication paiku mamu? Gongore, est-ce qu'il y a eu ko paiku mamu yaltiko indandeka nao communicanjo ZMD? O retirike parce que mo menasa. O Gongore, kwa ulbini paiku mamu. O beni Gongore, kwa ngataki paiku mamu. O be woli ko fala. Ara ko fi paiku mamu nde wonde do. Wallahi billahi. Paiku mamu ko woli ko. Imbe bengala calculate. Me menas diri no bawa me. E wadi do kanyo tai waru gol mene wonbe defandu gol ben. Surtout ni min Gongore. E paiku ntelimile kanko paiku mamu. Be wadi do kanyo spécial contre menen communicant be GMDB. Si tay nyando menas diri no développer no évoluer on tigi hulay. Est-ce que vous avez on tigi hulay denjo ko gonga nyande be menas no wadi. Mindo hay famille ngo be nyo yaw attaque on fo yiw no dun ka réseaux sociaux. Yo famille ngo attaquer, yo bibe amen attaquer. Yo me ware kanyot dino cotiser de partout et groupe di WhatsApp yi et réseaux sociaux fi attaque golmen. Surtout min Gongore woko min protéger communicant be GMDB. Woko min protéger communicant be GMDB ko la wollo. Est-ce qu'on famille? Ara ko no minata mon frère, di courage. Hande menace no bauma, no bauma pa kuntelimine, no bauma binta, no bauma Gongore. No bawo ma Guinée ko dum bi inni en ngeen doit ka attaquer parce que den andi ko woni ko bawo men ko dum mi jeje woni ini min ala ko be attaquer o famille ako be attaquer famille on sila ni ko do mi do protection onon la soutenir gouvernement la nati ko sensibiliser ko min déstabiliser action min ni ala ji do fo wada ma horean be organiser attaque gol famille on ha ande kanyot jino wadede ko gonga ma ara menen min on lan comme communiquant de GMD lan GMD a vu parce que c'est engagé que mais là on dit non quoi communiquant de GMD mais si menace de ndudi ta sécurité ala ara no hulbini ko gongama ara de landi yobe watta hila e koko wulditi da do be watta na hila e enen communiquant wonirbe surtout ni rato mabe e enen communiquant be wonno be nyandego yebdgb min ko dum mari ko be wala nay ara si on sikki minye ko mi menace ibe ma ko mi ibe me mari problème kanyot no wada spécial fi menen wonbe défendu de ben hande Mamadi Doumbouya iwulbe moy Guinée be est-ce qu'on va mi aray ko no merno wolugol aray ko andingo limbe ben ko gonga menace didi no yore amen fuddori min Gongore menace didi no yore amen nyande wonde nyanna e menace wonde be aray menace direct parce que wonde a fotta e wobbe e faale wubude ma est-ce qu'on va mi wodi buye mabbe esapi be din piji Bouya me esapi bedin piji me ara ko agression ta ko hubugole ma ara merci Gongore les jeunes révolution